Te kisha jorani naishimung aboni ulono ha kotorbe bakshake haste gnangai palaijaknai bot lai thanai March talo haste ni kaini loksabha achuk thani batainai ni mung sakai rekha Bharatiya Janata Party salka Tripura loksabha kendra ni simi Bharatiya Janata Party ni bukhakti batainai Tripura royal family ni sajakma Kriti singh debbarman bot ni sal saklai jagi rekhano naikolnai Bodol pirlaimwng ni bagai nokhor thanga taw kholao a loksabha chongmari no kitingai sano salo Kriti singh debbarman ni supporto fatikrai mandal ni bukhakti 14 nong board amchayo nog pirlaimwng khlaika amchaini MLA eba hasteni a malmatate tobashili jatiya kelantang bedegni montri Sudhangshu 2018 bisiwo fana phai ha kotoni montri bokrok Narendra Modi funungman lamani kahaino hasteni joto amchairogo shepsha brukha hasteni Bharatiya Janata Party te phaitone loksabha chongmariwo montri bokrok Narendra Modi no khwlai khlai Bharatni sankalpano tebo lukurokni bwskango tisai phungnani bagaino sano salo khobjak khlaika montri Sudhangshu Bureau report kokkhorang